gotta get up every morning. Big boss getting richer every minute. Oh no. Big boss, oh no. You gotta get up every morning. Big boss getting richer every minute. Oh no. Pošto nemamo veliki protok, onda nećemo imati problema da će nam čamac iskakat, pa onda možemo ići da nam je minimalno viri van. Jer mi njega možemo, sad će se to vidi dobro, do ove dubine staviti. Znači kod većih brzina ovim rješavamo kad čamac počne skakat, da nam ne izleti van, da nemamo nulta mjerenja. Ali kad je ovako, kao što je ovdje danas, onda možemo ići tu pa dobijemo, naravno što je razlika, dobijemo par centimetara više profila. Kad ovo napravimo ovako. Evo, danas smo na rijeki Bosni, vidite RS5 nam je u vodi, pokušavamo mjeriti, pripremamo se za demonstraciju sutra. Tu je Rimski most u pozadini, kolega gore mjeri i uzimamo podatke da vidimo koliki je protok. I vjerovali ili ne, mi ovdje imamo skoro 500 litara u sekundi protoka. Naravno, svi vi koji se bavite hidrometrijom, vama je to normalno, ali za druge koji gledaju naš kanal, čisto da shvatite, čak i ovakva rijeka koja skoro uopće ne toči, natoči vam 2,5 kade u sekundi.